Biyag di tao. Hello manan kada kayo amin gagayam na imbag nga orasyo. Welcome kayo kanayon dito YouTube channel ko Jenna Almoite Drama. Katita, intay nga ruden danggan tituloy wano part 2 di pa kasaritaan dito'y drama tayo. Biyag di tao. Sigurado ka, bro? Sikat agbayad iti kanan tayo? Uwan, bro. Okay. Waiter. Daytoy man kanyak. Ken daytoy pay gayam, oh. Ikanak iti may isang order dito, ah. Ken daytoy kang hinaan a drinks man. Taiso tinaimas. Insan, di mo unay, ah. Ken daytoy pay gayam, ah. Duang order, wen. Insan. Di ka di madanagan. Saan mat ada tati agbayad? Iso nga ayos lang, insan. Kasusweldo namin. Iso kayat ka nga isyapingan, love. Ala, nakababainan kan ka, love. Saanin ang masapol? Please, hindi ka nagkadkad. Pakaragsakak timang sagot kan ka. Kati kayat ko, si ka mismo ti agpili iti arwatan na gatangam. Si ka talaga. Saan tayo ka di pa nga gawin, insan? Madamdama pa'y insan. Ngam si ka, ah. No kayat mo ti agawid. Ore umunakan. Anya? Ay, saan, ah? Orayan ka. Agatang tayo pa'y bihit, bro. Igatang ni Johnny for iti kawas na. Ha? Agpili ka mat, no adda kayat mo agatangan, bro. Tsak ti agbayad. Ala, saanan, love. Mapasubo ka niya gastos. Sigurado ka, bro? Uray siya kat isyapingan? Wen, iso magpili ka iti kayat mo agatangan. Bayadak, bro. Okay, sigurado ka, ha? Awan bin na baw yan, bro. Talagang adda kayat ko agatangan dito'y mall. Papayakas tati lang nga minsan. Nakamisuot ka. Kas ano? Naibusan iti kwarta di nobyo, gapukan ka, insan. Ha? Siyak ti mababain kan kwa na. Inyo for na nga rod. Jacket awatanan. Wan ka matawan. Di mo pa'y amo ti agsaan. Pasig awan ti sumbat mo kan kwa na. Insan, narigat ti mang paay iti grasya. Anya ka di? Pamagusto lang tinaramid ko. Sapay ti nakangingi na sapatos ti napilim, insan. Balor mat ti 5,000 ti sapatos mon. Doon na sakit tinaka mo iti naramid ko. Atoy, alaan mo ti sapatos tayo sublimin dyan nubyong. Ha? Sige ingkay subli. Tsak pagtatak ko nanday ta. Uy, insan! Mabit lang! Ala, napagurak samot kan ti kasinsin ko. Insan, kasarita na kumamutan, ah. Di nakpay talyawanan. Hoy, insan, kitaan nakman, ah. Ingka maturugan. Rabiin. Ada pa ripasom nga bigat. Kagura nakadipay laang. Ingka maturugan. Kahit kitag may maysa, tada pang panunutak. Manjak, agpista pa'y, ah. Jak matla makaturog, aging gaadi ka agisem. Umisem ka pa'y, ah. Uy, agtal na ka man. Rugyan nakmanan. Uy, agtal na ka. Uy, agtal na ka. Kasta, ah. Umisem ka. Natatar ka matlaan no nakaisem ka kanayon. Ha? Uy, pasablugan nakmanan. Agtal na ka man. Ingkagat maturugan. Madamdama. Agsarsarita tapay insan. Kyle, anyat pa nagkunam kini Jiro. Magustom ka di matla para kanyak? Adaman sa bali anadlaw ko kankwana, insan. Ha? Naalikutag dagiti matana. Talyaw at talyaw. Ako namlan ada sapsapulan na. Anya kumaita? Basta, sa bali tinadlaw ko kankwana. Sa bali tagparparik na kanyak, insan. Anyat kayat mo asawan? Jak pala kaya tiagsaw. Tawan pa'y pamanatnat ko. Narigat tiagsaw iti sana sigurado, insan. Basta ti makunak. Di ka makikuykuyog iti nobyam. No awanak kakadwam. Nalawag. Ha? Okay, bye kadakan. Sino jay kinasaritam lakay? Ni ka di Kyle? Wan, kampanti akon. Amaya na yun ti anak ta. Kadata, ila. Gabin, amok, amabantayan iti husto.
Anyat kayat mo asawan. Biniling ko dyan ka anakan ta. Kaya isupay lati makamoy dyan anak ta. Isupay lati mang bantay dyan anak ta. Naibag ni Kyle talalaki. May sakit na dyan kasinsin na. Nukas pangarigan na da pagpaggadan na. Aywanan niya. Tane, makumikom mo kabsat ko amang opisina. Oray kasano ti panang bilin ko ija anak ta. Di namot lamabantayan nga inaldaw. Iso nga rod, ani Kyle, tinalagip ko. Tayo so ti bakante ita. Intun umay payla kano atawan ti panagtake na iti board exam. Amo manang, adamot pagsayaatan ti kaadda ti anak mo dito'y balay. Saan una yan arumrumwar ni Kyle akas idi? Saanan asumursurot kadagiti barkada na? Ay kat nasaya at ano kasta. Husto tagbinlantay dangag kasinsin. Wan manang, iso nga awan ti pagdanagan nyo kin ni Jennifer. Tabantay sarado iti kasinsin na ita. Surot-surot ti anak ko iti anak mo, manang. Makaisa makmat kadagiti agkasinsin. Maragsakan para kadakwada. Takaslada agkabsat. Wan nga rod, isulat ti style da idi ubing da, manang. No kwa, agpinasugnod da. Gapumit la iti kinasutil da adwa. Ngamno da dumamat, nakaragragsak da. Nala, si kapay lang arun ti makamu kadagiti anak tayo. Ading ko tane. Damapay matlat klase. Wan, manang. Hello, Jiro. Hello, love. Kumusta kan? I miss you. I miss you too, love. Agkita ta ko ma. Ang mabaling tada sa kalang ti makisinara kanyak. Sige. Okay. I-text ko yung madamdama. Ito sa dinong ti pagkitaan ta. Bye, love. Bye, love. Insan, rumarak biit. Oh, papa na minsan? Kwan. Sabtag tigayim ko ijay plaza. Uray nak. Agpaplasa akman. Ha? Adalay nak gatangan. Uray na kun. Kwan, dardarasak namin. Uray umuna akon insan. Uray ta sa bali mo ti papanam. Saan ka di? Basta urayan nak. Tagkuyog ta. Saan kumanatang kanti ulom? Urayan nak no kunak. Urayan nak. Mabalin ka di. Di nakpagbalinan akas la ubing abasit. Amasapul ako'y kuyugam iti sa dinuman apapanak. Addan nakam ko, Kyle. Basta urayan nak, Juniper. Ipulong ka kadangan ti kananggal no itarayan nak. Nagloko daytan nga insan ko. Pagbalinan nakmating nga awan manaknakam na. Masurunak manan. Pasensya ka bro ha. Nung ipos-ipos aklatan iti kasinsin ko. Nabili nak laeng. Binilin nak ti ulitag ko amang bantay ti kasinsin ko. Insan, kanya ka kadi. Kasapulan pa lang ang ibagam daytan. Excuse me ha. Sungbatak biti awag ko. Jacket nga ibagatin mo bim asurot-surot akin ka. Iso ana say-saya at numaamuan na tiyak pa iso. Pudnumot ngamin binilin nak ni papam. Bantayan ka. Tapno saan ka mailawan. Nang runa, kat sana mapagtalkan ti panaggrup-grup pati nobyom. Nalabas ka mat nagsasao, Kyle. Nasingpad-mat ni Jiro Di ka unay agtal-talak insan. Maadal mo to ti pudno nga ugali na. Inton ikasarnakan. Inton agasawa kayon kat agden na kayon. Ha? Nalakamot kaging sisingput ka. Tapno maalam na ti kayat mo iti may sa babae. Aramid mo ngamin. Iso akas na ti bagbagam. Di mo man ipada ti ugalim iti nobyok insan. Apay, kasken ka nga agsusukat dagiti nobya na. Wanan. Aklunak. Ang ididay ta. Awan nobyak itan. Ket iso nga ibagbagak ti kastoy kan ka. Tapno amom ti at tanam. Narigat ti mailawan insan. Ay, yak amukan ka. Basta siya, dakkel ti panagtalak ko kini Jiro, Kyle. Awan apulos ti panagduadwak ken kuana. Aguri ka man. Ayan man ngay. Kuna na ang mabiit la makisarita ti cellphone. Ngam awan matan. Importante nga ta ati awag na insan. Alaki din. Ituloy tanti mangan. Tanong maibusti ka nanta. Agurder tamanan. Aday ta ka manan, Kyle.
Mabalin ka di ka agbalin aman ang gundaway. Saan, insan? Di mo ko may kalitidakas akay papananter aramidag. Tababa ni ti kastoy nga aramidag. Masubok ti kinaanos. Kan kinaman nagpasinsya ti nobyom. No talaga napudnukan ka. Wano saan? Ay, mangilaw-law anday dyan nobyom, insan. Kuna nang agsubli adagos. Gamawanan. Ay, pinag-uray na ta iti awan iti plaza. Uray ko man ay mawag kung nag-text. Tapno amuta mati nararamid ta. Ala, mapana kon iti silid ko insan. Ay, pagpampanunutom dahi ta insan ah. Ulbo, ginubyom. Anyat na pasama kini Jiro. Apay ajak makontak ti cellphone na. Apay akas di tinaramid na. Idi atay mawagan ko ana. Saanin ang nagsubli iti ayan mikin ni Kyle. Isun ti umawag. Hello, Jiro. Hello, love. Sorry ah. Napnapanam. Sorry. Nag-emergency akit ay. Sa idikwan, na-battery empty akmatan. Ako ngamin, intaray ko ti kabsat ko di ospital. Nagpas nga yan. Anya? Pasensya ka na. Sorry. Promise. Bumawi ako. Kumusta ti kabsat mo? Okay matan. Nakaanakan. Pasensya ha. Single mom ngamin ti burida kakabsat ko. Kahit siya lang ti makatulong kin ko na. Tada iti adayo dagiti kakabsat kan dadakal mi. Ala, bayamon day jay. Maawatan ka, love. Tanapatagmat gayam tinapanam. Agyaman na ka. Kahit aklo na nga kamalik. Tadya ako nagsubli. Nagpakada iti ayam nyo iti kasinsin mo. Kung ngamin, nataramtahak ngamin. Gapo iti panagdanag ko. Wen, maawatan ka, Jiro. Di ka madanagan. Di na ka di kagura? Saan? Apay kumaguraan ka. Kat biyag ti kabsat kan ka anakam ti tinunungam. Agyaman na ka. Sige nga rad. Tada pa arami naglab. Ingat ka, Wen. Bye-bye. Love you. Love you too, Jiro. Ay, agyaman na. Unak lanuan yan tinapasamak itinobyo. Nasakit ti bukot ko ah. Ay na, makabandog mo ti trabaho tanya. Bakit? Ay, awan nga rood. Ad-adamot abumayag ti panaglabas ti aldaw. No adapad padaanan. Anyat ka't mo asawan. Ururayak nga minti pa nag-retire taan kas man nursuro. Tapno makainan nata matan. Gamkas la nagbayag mat nga urayan day tatawan. Di mo nga min sigsigan ah. Tad-adala bumayag nururayan. Sana bali? Manulangan na tawan ti urayan. Agritirutan. At dan tumot siguro panggadanan dyan akta. Ay, sapay kumaa. Tama ka pa sa iti board exam na. Kat makatrabaho pa nga umuna, sakbay ang makiasawa. Sana bale, tabantay sarado, di kasinsin na. Wan matkit di ah. Agmay-may sa nga anak ta ni Jennifer. Iso ano mabalin? Agbalin to kumamot na pintas ti masakbayan na. Diyak maliklikan ta agdanag. Nang runak at nagin na si dagdan itinobyo na. Ang mga numakiasawa mo ti ununaan na nga si kaswa ni Chay. Wan nga rod, hindi adda dyan akta di ti lugar tayo. Kanayon ti sasarong ka tinobyo na. Anyan tulangan ita. Tamay-may sa na lugar ti ayanda. Sigurado ka na yon, ti panagkuyog da. Dayta nga rudgat. Ubing pa'y dya anak ta makiasawa. Nasaysaya at matlaang no makatrabaho pa'y nga umuna. Sakbay ang makiasawa. Makadlawakan ka, anak. Loveless kan sa ita. Ha? Tila madmadlaw yung mat, mami. Awan kayon itinaudi anopia. Awanan, mami. Break kami. Naimbag man, anak ko. Ag-review kakit di matan, tag-examine kan para board. Uwin, mami. Ay, umapalak iti kasinsin ko. Sayang ti inadal ko. No saan ko maipakat. Nasaya at tamom apanunutan da ita, iho.
Dagiti pagsayaatan kan napintas a masakbayan yung nga agkasinsin ti pampanunutan mi adadakalyo. Iso asapay ko ma, tadiyo tagidaksan dagiti pamagbagami kada kayo nga anak mi iho. Hello, love. Hello, love. Pasensya ka na. Di ta pala makapagkita. Medyo busy ak ita. Sa naigiddan pala ti panangasikasok iti kaanakak. Don't worry, love. Maawatan ka. Ibagam no ka sa pulam titulong ko, tanakasagan ak amang ipaay, kabailaklakit di. Agyaman aklangan, Jennifer. Ang amsahanan. Kabailak na ito eh. Okay. Good night. Love you. Bye. Bye, love. Uy, grabe mo dayta insan. Rinabi mo tayo. Agtil-talibabad ka. Anya ka kadinsan. Sumagmamanula a minutos ti pan nakisaritak iti cellphone. Tilibabad ko namon. Tigid di pa nagripasom ti asikaswem. Liklikan pala dati boyfriend. Makauray dayta. Istorbo iti pa nagbiag. Makadadali ti ambisyon. Depende mo't daytan insan. Tano siyakla may saan nga isturbo ni Jiro kadagiti arapaap ko. No dikat iso ti inspirasyon ko. Ingkagad maturugan insan. Sa anak nga interesado kadagita nga ibagbagam. Basta may salati maibagak Ti arapaap mo ti unaam at unuyen. Saan adayta boyfriend. Tama ka ure ti maipapan iti dayta. Nalawag, insan. Insan. Panagkunam ka di, ket agnanayo ng dayta ariknam ka ni Jiro? Katwan mat, ni Jiro laang ti umunakin maudi nga ayat ko, Kyle. Ay sus, di kag sigurado insan. Tasaan mo nga igam tigasat mo? Ha? Tilang Diyos ti makaibaga, no asino ti talaga nga itad na parakin ka. Ni nga rod Jiro dayta, insan. Di kag sigurado kunak manan. Nangruna ka di ka pala nagkasar. At dantupay agasawa nga agsina. Da kayon tulakit din nga agayan ayat laan. Agoray ka man, insan. Kaslay daw dawat mo ti panagsina mi kini Jiro Saan? Don't get me wrong, insan Ibagbagak lang tipod no ariknak. Sikamot. Ulitak insan Saan mo ang maibagat tigasat mo iti masungat nga aldaw. Tati Diyos lang ti makaam mo iti dayta. Iso anya ti addakin ka ita? Saan mo ang maibaga ako kwam iti agnanayon dayta? Siyak man ti mangawag ka ni Jiro. Tadyak mo tin mauray ti awag na. Ay, makapaikawa nga min. Naawan-awag na iti may sangal daw. Taminalam nga awagan na. Naka-off mat ti cellphone na. Wano? Awan nga ta ti signal iti cellphone na. Wano? Lobat nga ta? Hello? Hello, love. Ni Jiro dayto Oh, Jiro. Akin si pinumber dito inaramat mo, love. Ako cellphone ti gayam ko dayto Di kan ag-text iti cellphone ko, tawanan. Nadadail, Anya? Into numay pala siguro abulan, amaadta anak manan iti cellphone. Agurno nga pa iti paggatang ko. Medyo gipitak namin ita. Kada nangaramatak iti kwarta. Kasta ka di. Adamat dagiti nalakalaang a cellphone, love. Ay, yanos ko pala ti saan nga cellphone. Tapno magatan ko ti kap-kap nagak a cellphone, love. Sa anak namin na kontento, kap-kap nagan ti cellphone. Okay. Iso di ka pala mawagan, Aganos ta pala Uray mapukaw pa iti komunikasyon ta iti makabulan, wen. Bueno, gagayam, danggan manan iti sumaruno nga upload ti part 3 ti pakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Insurat ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, ket God bless manan iti tunggal maysa.